Sawi chungah mak bang parilah lal bang oh inne ole kan kalthui ma in chief minister special package cm special package a thona singa don theina hi lo mel hriat verole zpm sarkar chun kumtinin mihar sa mirathe ezomna turatana bultana tursum nei lotan poisa sem thina kumina po hian cheng singa a thonin a ezomna tur atana bultana nei lo mihar sa tana semle dona chu online in a dil theiani hey number kan tarlana hian whatsapp in ron bia ron text stop ula ron call ula document kan theta kan ziang hian id card malam thalak aadhar card bank passbook ration card le mani thalak ron thon turani ti chuanin online in kan lo boi pui don chawa number a hian ron bianga zpm sarkar hnuaia mihar sa tampuina hi idil ve thei ani ole thlir tu le ngai thatu zongsong te in zawain chibai le vekule hei tunla hian video ron viral pakhat tlangwal niktea tlangwal al nun zama video chu aron viral na sakhop maya ti chuan in zama chong thu ten a channel lama chung te akom na aron ti chuka ti chuan in ke ni pon kan ri eka a video viral te a zoram mi pui a deng chuka tin niktea hi sai tu lama khom puin a k3p general conference himin akal veya ti chuan na chanchin kan han hrechiang chu mitam takin an khonga yani mitam takin an tranpuya ti chuan in ni zanama nikte pola tranpuina sumlut khan noi khatle ti vel anita a ti chuan vo in ni thleng hian in sumlut ala om renga ti chuan have tung trum video a hian soi tur tam taka oma troll te po atoka chung te po chu kan ron soi tura ngai la ama sain hei zama chong thu hianin nikte chung changa update aron posa ti chuanin tlangwal nun zama nikte hi chong tui tlangwal ania hei chong tui hi a omna mun shalo kan om mai theya chong tui hi ka hriat sualo chuan is tui pui khi mi tui pui ral kan ti mai champhai district ka mla puram thanmoya pupa puya mnf mla bial khom chunga om khani in ka hria a
ka hresual mai thei bok ti chuanin Niktea pual hianin sum kha an thawhkhawm ani mi thahnem ngai le pathian mi ten hei hian kan lo pui ve ange ti in sum kha an thawhkhawma tin ke ngei te pon khol ka donga ka content awangin ka channel lo en thin ten Niktea kha pui ve kan tuma kan ron gpay dona mi ti te pon oma ke chuan gpay lama engma ka ti pui ve lawa zama chong thu channel a khan Niktea video thar bera khan description a khanin lut ula a WhatsApp group in join nga ti chuan zama chong thuin va bedon ania ti in mi ka tir phei zel ani keima kha chuanin a thei ve lem lova hei zama chong thu ten ma an la eng poni sela Niktea hi chong tui tlangwal ania an in le lo te po kan muwa tin atrap phian in zoram mi puite min vel trapani mitam takril ruwa thu asoya ti chuanin zan ina zama chong thu bok hianin update aron neya Niktea puala sumlu zongzong ti hianin aron posa eng poni sela kanan cheer photange tlangwal lal nun zama Niktea chong tui tlangwal puala sum thawhkhawm march ni sari sang ni som ni paruk inrin ni thlenga lu to zat nuai ni singriat zakwa somli panga turu hem khop mai hei icon tepo kan enani kum lama tepo icon boru kan lien tak chu ni kum kan te kum masa po ni zok mai thei tiang lam hi ka ngai ven vak lova icon boru kan lien tak dikhanin icon ten car te bike engamo andong na sani thilpek lama kan thang har tepo teila kan soisual tampui om love ti chuanin tlangwal Niktea tlangwal nun zama te hina video ron viral ta apualin hei zama chong tu ten WhatsApp group an siama sum kha alu ta zoi mayani an in le lo mutu te phei chuan hemi hian kan lo pui ve ange ti in comments lama po azama content a khan kan mu ome tin dor thren khatin kan dorami adu ron la ro se ti te pon tamani pathian a in puang chiang ani mo pachiare thei pui ngai ngoi te pathian ani ziah aron lan tir ani barang chu ti chuanin hei WhatsApp group admin te hi zama chong thu ania ani hi a video po kan react to khati chuanin chiko mar ani hi chu isu sanga athu le la kan ngai chan thup thin kha thalai te afuya tin rui lo chung changa te po ti chuanin zone chana ani streamer youtuber ania streamer ania a live te po ka info mai zone chana hi ti chuanin boitlung collection ani hi chu in retro inarin content serious tak aron ti chuaka fuina thule thil thil thlir dana ngai nom thin ani the ref ti nge the reven ti tur hei ka hrechi alova a channel ti chuanin ruaizel ate sen ni sailo lal sang zuali john t ain tia thazuali tluang marzo te ani ho hi Niktea group admin te an nia an tho hloka tin an hun le than senga Niktea hi sum te po an la hlan tura ngai la trampuina kha ti hian zama chong thu video thar brava lut ula description a khanin WhatsApp group link a data khanin vatlika group in join anga Niktea su ti chuanin trampui ve thei don ani ti chuanin tlangwal nun zama ta na sum thawhkhawm tute zong chunga lawm thu kan soi tak mewa pathianin ale tam takin rule che usela mal som na tam tak lo dong zelang che ti in an ron thu an ron aziak boka engkim hi amare le ruat vekani pathian ming ro pui ber zel ro se an ron tia di chuanin Niktea wangin zoram bi pui kan trapa tin kanin lungruala saitual conference hu YouTube te FB lama te troll atama hlim hlop bol na thilani tia tam takril ru mi ril ru su khlek troller ten mo toxic tak ten ruai koyan tum mek lain pathianin heti zong hian mi teril ruwa na aron thokle ta ani tlangwal Niktea wangin K3P General Conference nei chun zom zel chak na in mitin thalai te akan khat ani ber mai ahun taka chathin Jehovah Jireh ti chung zelin kan lalpa chon ti hian na aron thok vele mai ani ti chuanin soilan chi ani yangem ka hrelowa FB kan lu chuan hei troll adong na sani Niktea adin mun kan hrevek towa chung ten kom na kan hre towa in khom puya kaldan te nei lo chunga le silfen tha in bel tur po nei lo mi ta ho chopa akaldan eng kim kan hria chu ti chunga fake account manga toxic tak kan han troll hi chu
khai alutuk ve dawani hei chu kalau natpui khop mai hay an troll na thren khat phei chu ka kol veka ka screenshot amaro chu ron ti lan si ya ka ruat lawani sang somni pariat general conference ka trap ve to don ti mai te ti hianin scooty emaw bike a lei don ami ti ang chi a troll te hetiang mi ina cheng sum tam tak senga an vatran pui nuwa po sikitlang kirpo a vatran pui ve lawin na mi tran pui na an don lo ngai theilo em hi tharau thiang lim chen chil mi hring kan ni theilo ani mo tiang le zel po troll du fake account le ngal mo eng chu azia lo do ani Niktea tal hi chu I troll lawang u I in lung ruwa lang u mo adin mun kan threveka chuti chunga atana chiar nuam lo tur WhatsApp te akoi ve anga FB te YouTube pa te po alut ve ang atana mu nuam lo tur hi chu I hnut chi saklo sha mang u mo milar hosa alar tak ang chi po ani lova mo ani chu heti atrap le adin mun awanga ron lar chuak ta ania mi khongai na dong tu pathian ina aron khai chu ania ilom pui zo kang u mo I troll vak lawang u aril ru te kan ti hnual ve thei tuna hian eng hun nge atona eng hun har sa nge apal tlan mek po hi kan hriat pui lo ani chon tin in troll hi kan uar tama ma mo heng hi chu tun lai hian in hei pimali fa te pon troll an tok na sa thina an ni chu an FIR maka mo tum lo do hian lung in atan thea lei chia hi a choi thei ani amaro chu mizo society a chon min thing pui ne nan ron lumangai daman dil chon kan ngai dam le zela amaro chu danan ron bo chen chen in ngai dam lo te po hi a that jok khun chang om ve thei ti ril ru aron lang ve ani ti chuan in Niktea tan hian in cheng nuai ni sing riat zakwa somli paka atling khom towa trampuina impezel du ani chun zama chong thu YouTube channel akam valut ula description a Niktea WhatsApp group link a om kha chuan troll lampang bok kha idu tok sham ang uti kha kanan thailang vele ani le kan theng dona chu ta chuan airport a muk tur kan nia mà xem mình sẽ thiếm rồi cần sẽ son lai ni cần tia chu nia một lần tia mà chu khi ta lok ba wa na lo then khan kan minister emaw zat nen khan lo in tlara lo receive tur khan min ti tlat mai ni protocol hovin research chung kan an soi thina kan thiat ngam lo ni chu wang chuan in remedy chuan in kan soi ma sak mai kan deal che ni ole soi te che Speaker, kan house hianin private resolution hi opposition member te atanga local pe hi chu thavio ma sengin kan nol tla pui thina private resolution pass awang via wani poholan min ho lai khan ka private resolution hi min pass pui to kalom khop maya when apo hian private resolution ruling lamin tra kan ti em pass pui chak em kan nei ta when hi kan in lungrual per dial ani ome kan se son chung song hian in hi chu kan lungrual mai ni lovin kan lo ti khal to sa dai kha ani nge amaro chu heti alo lu thar le ta kai soi reng ang kan ti ta ka chuan an thilom zia te mazong te chu han soi ve ila helai ram panni lei tur chungchang alo chua hian chief secretary atrang le revenue secretary atangin aizol dc hi atulang ang lobo zui tura authorize ania chuwang chuan kan han soi na reng a le kha te po aizol dc kan ti khan Mizoram sarkar tinen po lam polila ain tluk renga dc khan ama thuin atiani lova sarkarin titura anti awanga thun inan pe kawanga ti mai ania adisi mal kha kan borbun wakang ti kan hlau dewa tichuan abul thum lu tok khasoi lovila toinan alo intran na deu ber a hi chu July ni som panga sang ni le som pakwa
Command Air Defense Officer ina Revenue Secretary nena lekha rawn thon atang hian ani a. A number hi EAC oblique S6219/1/7/AD ani a. Ta hian Command Air Defense Officer hian thil pali aron ngen ani. Pakhat na chuan a survey map aram survey map min ron thon ula atia. Panina non-encumbrance certificate ram hian buai na eng ma anei lawani ti certificate atiboka. Pathum na chuan no objection certificate chuchoron ngen boka. Palina chuan aram mantur zat. Heng thil tehi ron tifel turin angena. Ale kha hian a subject a heading a hian land acquisition oblique outright purchase atini. Khalan acquisition ti antum kha outright purchase ti antum ti kha alang ngala. So ti dilo seng land acquisition ti hi tok maya oblique outright purchase hanti kher kha outright purchase sa leitum na omani lo chon atrul nei om thot lo. So wangin atir tang hian Defense Ministry hian apulunga lei aram chopalei nei tuni na chopanei tumin ma anon la ti achiang em ni. Tichuan anin kara hian indor na document engam zat a oma soisen anilawanga apoy mo zual a relevant zual chau karon chukanga. Anin kar in le khathon ton na zong songa hian Mizoram Sarkar atanga outright purchase nial na outright purchase anitur anilo kan ramdan BFR nuai2 emaw 371 ziah emaw ram hi chuan ei tu kan nia kan hral theih lawang tia nial na hi chunhan pakhat ma MNF Sarkar huna khana omlo tluan chuak zak ani. Anni na tirte atangin outright purchase durin an rondora. Anu lama lekha in thon ton na pokhan. Mizoram Sarkar atanga Indian Air Force nena lekha zukala pokhan. A subjaka hian land acquisition oblique outright purchase ti Mizoram lam Sarkar point an mang ve ta zelani. So chuan eng tikong main outright purchase an nialo an pompui ti tluk ani. Hei hi apoi kan ti em chuani. Suminua chuan le khalom le poimo chu September ni som ni paruk sang ni le som pakwa khan ani a. Number F14011/327/2019 DCA/17-18 ania hei hi senior officer in charge administration headquarter Eastern Command nena lekha Mizoram Sarkarin azuk thon ani a. Heta po hian a subjaka hian a heading a outright purchase di hian zuk bang ve tho ani. Hei hi chu phat theih ani karing lo. Zia ka omania hei hindu chuan a copy ka kol renga. Heta hian enge an zuk hril Mizoram hian Defense Ministry hian engan zuk soi. Pakhat na chuan joint survey kan nei to tian zuk hrila. Panina chuan hei emaw kan ron thil tele antia. Pathum na chuan he ram hian nei tu chiang kwang tak clear ownership ani ni tian zuk hril boka. Anei tu chungsa nga hian alo buai ani point ZPM hian ti pakhat ma inrol na pakhat ma kan nei lo. MNF Sarkar khan anei tu pa hi anei tu dik takani ti hi alo zuk hril dai to. Kum sang ni som pakwa khan. Tin aram ripo GPS coordinate chinfel thapani antibok.
tin nan encumbrance ani chu buai tu ma anei lo an zuk ti bok tin no litigation an tia thu buai la buai eng ma heram hian anei lo an ti bok so chau la ni leinem pu speaker heram hi ram ruak thale ram beren lan ani an zuk ti ni beren lan ani awangin environment clearance lak po angai lo an lo ti diam to environment clearance khoi tang kan lak thin forest atang ni thale rama chuan forest om lo thil to po om lo chu wang chuan environment clearance lak po angai lo ti hi sarkar khan azuk hril ani tin heram chunga yan mi cheng tu ma lua tu anom lo wangin rehabilitation pek tur tu ba anom lo ti yan hril bok tin heram leitur chung changa hian objection a om lo anti bok chu mai ni lo local community point objection an nei lo anti bok a fel thua mai ni tun nuwa a visin NGO in an chuti khati kan ti thar le a chuti ni reng siang te khati lai khan local community point objection an nei lo ti te hi an zuk soi vek thei si le tuin nge dot soi le chumen nuwa chuan November ni som pasari sang ni som nia letter number F14011/327/2019 DCA/26-27 Heyan thon thalea heta hian joint survey nei thu anjuk ril non lea heta poimo em chu state sarkarin no objection certificate po aron pek to chu kha ti hian ziak ni no objection certificate chu tu pek nge je pm pek hi ani lo an lo pe dai to ni chuminon le chuan August ni som ni pali sang ni som ni pakhata le khan juk thon le a number F14011/327/2019 DCA/29-35 heta anjuk ril hi chu ram nei tu tenen aman hi kan in befel vekto square feet a cheng za somriat panga turin in rem ani ti hi anjuk ril le to bokani soi fel ngai zong chu a fel vek ani mai amanan la dong lo ani mai midang hi in pu tur aom lo he thila hian ti chuan September ni sang ni som ni pakhata le khan juk the thale a he here number F14011/327/2019 DCA/38-46 ania heta hian engen juk soi sipir ram a hian aram chin ti chian ania boundary pillar som ni pakhat kan phun fel to leng pui rama po hian boundary pillar za som nga pani kan phun fel diam to tian juk hril le ni chu chau chuan ni lo visit thu nei tu ten nen atang te NGO le civil society atang tin clearance lak vek ani to tian ni VC atang te NGO atang te clearance lak le lak lo chung chang a hian i veilama mi te khan soitur an nei lo an mani hian kan la vek to hei an tian thelu ta lom le a letter number nen ka soi vek kha ke ni min mo pun na tur hi om lo reng alo fel lo ni chuan an ti fel lo ni mai ni
tin hele kha hian aram man po square fita cheng za somriat panga ni tura in biak felani ti hi an hril le baka a ret hi railways tele NHIDCL tena ram an lak na ret ain atlom zok ani tinan juk soi moi nge ani October ni som ni panga sang ni som ni pakhata ruai to lok pak dak pakhat chuan chak takin lo tiro kha thil kha ti le kha aron thel lut boka ai zol di sin hena a khang neu chu soi lo wila July ni som sang ni som ni pathum COVID lai chovel khania kha wang khan a khai lek ve viau ni in alanga atira akal chak vut ai khan COVID chovel khan adile ve ni hian alanga eta lekha an thelu le hian number F14011/327/2019 DCA L and B /81 through 85 ania kan chiar nge tiang he chu who speaker rem t9 The proposed land has been cleared for non-encumbrance/litigation by the respective village council authorities atiani si phir chaw soilo by the respective village council authorities si phir le leng pui ti na ni chu for having clear ownership details. Further, it is to inform that all clearances from NGOs, civil societies, have obtained to avoid any problem for Ministry of Defense in the future. Ain tiboka. Kaka insiak klapa ni. Chuchuania Elaya alekhahi kan shir chuak lenga ni som tlasari sang ni som ni pathum ami ain soi chian zia chu in the case of Lengpui land Mr. Roming Liana has been authorized by other landowners community as the authorized representative. Kan sarkar kalta kan Roming Liana hi ram nei tu dang zong sangin an ai o tura an ruat an authorized ani ti an lo zuk sila lom male. Wherein entire Tatia number soya acres of land is having clear ownership title as per the office records available and check white number Atia number ada. It is encumbrance free and not under any litigation. The landowners are willing to part their land for establishment of the first IAF unit in the state of Mizoram, Ṭhin and Ziah. So bang chuanin achiang kuang ang rengkhop maya ta chuanin khatiang khopa chianga an lo ti to khachuan a puro minglian thleng khan a rightful owner ani boina nei lo an ai on authorized ani ti zong song aman asoi ni lovin MNF sarkar khan asoi sak ani ei sarkar le khani so bangin khati khop a ani khachuan defense ministry tan chuanin har sanai ma omlo ti lo theih ani lova an ma bak chu man in hlan khani to maya he ta li system in chu tin khatin ni tiang kan ram dana ti kha ombok si lova a fel fai thu aman point biak rem thu atlom thu engkim anti vector awang khan an ma bak chu man in hlan chi khani to mai ni ti chuan anin hlan man talo lava khati lai khan kan sarkar ma khan loi hlan man ni seng an ngoi mak ang an Sawisel mia lawang resolution yan an pulut mia lawang a chiang hei
roaming lian le Henry chung chang te hi ke di soi chi pon lo an ma ni in kar thil ni a ke ni soi tur po om lo chu sarkar in lo riat pui vek do a in mun kan thal chuan then kha chuan an commissioner ti chin ka hau an tia an hawai ataman va thal chuan in a commission tu kha na ei ve ni maya chu an ma ni in kar thil ani kan riat pui bok lo wa ka chu kha khaloni ta sila khati song kha sarkar ma sa hun ani ti chuan keinin tlai kon nuwa sang ni som ni pali kum chuan khan kan thelo reng he ti lawm ni sang ni som ni panga ni kum tira arim hi kan friani ziah dia ka zo ta kan thelo an tia revenue ka zo ta kan thelo an ti sia khoya nge bo om don le kan tia ta chuan advisor to CM puti bi silal ven chunga hian DC hian a colony ka ringa tia lovanga evente katiani avanga evena document enga mo chu aron peita ngoiro logo het tosu kantia kan soltirani chu he house nge a po hian mak kan ti thu ka soi ni kha tisuan kan han sira tuna ka soita ang zong kha kan thil mung chuani ta kainin ti theih nge mo kan nei to le he thil hi defense atana national defense atana strategic importance ania he aram man ba ka hian installation atan phechuan ai tam hi defense ministry hian an la seng don ni omin country a chote khoparam ven himna na tulan ti le kan tun lai geopolitics din huna mizoram poimo zia te kan thirin lo soi buai tangot ni lang a soi buai na chan tur point kha kan nei box lo fil lo kha om si lo fil vek ti vek khani box ya khatianga kan lo soi buai chuan central sarkar point min mu dan kha ram ven him na ngai poimo lo apo min ngai the ni chu wang chuanin pele top mai ro kanin tia kan pele topa chutin khatin ti po kan nei lo ziak kan nei lo wa trong ka point eng ma kan cha lo pele top mai ti chuanin chumin nu lo ka chuan me ni nga sang ni som ni panga khan India president hian poisa hi sangson tarup mai ni ti chuan me ni som panga chuan secretary land revenue ne na chuan ni lo zun ni som ni pasari chuan defense officer chuan eyes all this ne na Mizoram Rural Bank aron deposit fell to aron thil tamai ni khan aron nang tamai ni ain kara khan engma khamin kara khan kan sarkar nuwa kan sarkar le defense ministry hian indor na le kha pakhat ma kan nei lovin ka ria nei tur pom tolo tisuan ti fel sa zuin DC chuan in awum Sawisel ani maya tisuan poisa po chu anon da ta der chu ani maya kha thilom je chu ani tamaya tichuan hetiani chuan tin revenue department in outright purchase ringot chu diklobang tin list system in culture ni aman le mual po hi preliminary notification chuan nuwa chinfel chau tur ania preliminary notification po chu lovin heti thleng hian an local puito ni sia dan anga kan rural le silo chuan dik don lo ti in prelim notification te public notice te an chua zui ta dan noya athai chin china dan noya om theina tur khan ma an la zui ve ta ani mai ten file na kan hen aron thlen dan hi khatiang an ti vek nu poisa po alu vek nu a chau khan kan hen ron thlengani khamin kara khan enge om file kamu ma chuan ka thebik lo tichuan secretary hian ni somparia thlasaria hian revenue minister nena not si ta aron ziak chowa then lai hi kan chiar chuak anga helan acquisition case hi dan pa ngai anga lan acquisition process anga state sarkar in akalpui anga kalpui anilova
ten poisa po hi DC account na thun fela ni to atene kan consolidated account na yan alu lo reng cheng khat mai DC account ani alu ni hetianga DCI zol in ramlang na turarwa manang kalpui vector nuwa Land Acquisition Act anga kalpui angai le tax ya wangin ati chia ni Revenue Secretary yan Revenue Department a preliminary notification chua turin min ron nor le ta a chumyang chuan man mo takin me ni som panga sang ni som ni panga a chua ta a hemin hua yan final notification chua le te po alangai do na hemiang yan tu na proposal ron submit le ta ani dan anga abul thuma thil ti chia ani lawa dan mga kalpui atrul wanga Revenue Department a local le ta ang deu ani bera Land Value Assessment ilo po preliminary notification chua nuati chau ṭhin tur ani lain hemi ma yan land value le ret te hi eyes all this in alo chut fel vector ni tiani ti chuan hetiang ang hitilom dan ani awangin achunga rotna nga athei ang anga dan anga kalpui mai hi atrul mail ani ber maye tin minister nena secretary aron ziah ka ti chuan minister poin a hei fiam khur takin engkim kanan zir chianga a tuna antiang hian lo approve mai chi ni toina lange aron ti so velia chu ni som priat nia khan kein kalodonga note number 36 a tiang hian ka ziak ani Hetil hi kan fiat vele eyes all this chu local kalpui zui to lo turin fiat tirani a tilom zia zo fi ani nuin a document kan kova chung document te chu en ani nuwa sarkar masalam huna thui tak kalpui alo ni to ti le sumpo sangson ani to ti fiat alo ni ta a mimal ram nei tu le le tu in kar thil ani awangin a chunga rotnang hian tuna chuan ani ang anga kalpui ni mai toro se katia hei ni som ni pakhat thasari sang ni som ni panga jingdar khalle mini som li pakhata ka ziak ani I file ti chuan CBI chungchang han soi le tai la CBI chungchang a hian pu na sang kan to ka thilom zia chu kan sarkar atanga ni som ni chungin ni som ni pariat December sang ni som ni pathuma general consent kan pe ani amaro chu India dan pui pathum te duan thar alo ni ta ka khan mana general consent in pe kharin thei ani tolo he dan thar nuai hian a tharin inon ti le anga yan tia kan ti le na tur po fo manon thil tel thapa ti chuan dan in aphut awangin zon ni som ni pasari sang ni som ni le palia khan kan chua non le ta a ta chuan ama danglam hret na aoma ka afo ma khan ronti ani tlatawangin Section 6 of Delhi Special Police Establishment Act 1946 ahian state sarkar noya na thokte chui turin state sarkar consent lak ngayang ti hi ain zia tlat awangin keini point Mizoram chunga central sarkar noya na thokle central control public undertaking zong chu kan rem ti na lalowa direct ka an chui kan phal sakani CBI ne na hian kan Mizoram sarkar noya na thokte ro chu andu tu khatia anron chui ngot kharem kan ti big lova in section number 6 ahian alo chuang boxia Mizoram sarkar na thok an lo in nam noi ni chuan a khan pa consent pek mai tur ani a blanket khan kan pe ve talowani chu aumdan ani a tapo hianin anota po hian ka ziak chianga chief secretary in aron ti chawa ta chuan hetiang hian not si ta kalozia kani this case is likely to involve officials under the Ministry of Defense for which only CBI has an access. Therefore, the CBI may be immediately requested to conduct investigation on a fast-track basis. Mention may be made that government of Mizoram has already given general consent to CBI to investigate officials and PSUs under central government, whereas consent has to be taken from the government official, from the government
against officials serving under the state government. If and when the involvement of any official under government of Mizoram is established, consent to CBI for investigation shall be given at that time. Katisa thap ni Mizoram Sarkar nuai na tok anlo involve ani chuan chumi huna chuan consent hi pek tur ti hi ta hian decision kasiam ngala kaziak ngal thap ani ti chuan in notification ni som ni pathum February sang ni som ni paruka hian CBI nena kan thlenta ani ten ram acquisition chungchanga hian asei de dua khatia lamkha central akle Mizoram ak tin soimaila kan sarkar khan land acquisition act kha an lo siam ve enga tingen lo siam ve ri ngot kha makkatia Central Acquisition Act 2013 hian state sarkar reng hi Central Acquisition Act aya chia Acquisition Act an siam hi a oi lo reng athiang lo hulhual Central Sarkar achuan compensation pek turania aram value te thai value te aril runat thoina solage atan alet pek zel turani nuai2 ka compensate ni chuan solage ama nuai2 chu Central Sarkarin ram nei tute hum halnani chumi ang tluk chia dan fran kan du chuan kan siam thei chumi ai tha kan siam thei bok chumi ai chia kan siam thiang lo hrim chu wangin keini sarkarin asang ni som paruka kan lo siam ve kha an lo reve lo nge ni tilom dia hi an ding chang chi khan lo reng ko tin a paita ni kha chu wang chuan acquisition act chung changa hian dan fran kan siam ve do ni chuan Central Act aya tha siam angaya a hek lu tuk don chu wangin an dan kan lo pom ve mai kan ti turani a elai hian ni pom ve ma ngu kan tia kan ron pulu talung rol takin kan pasani kha anua engat ne kan soi boile o kati tin SIA chungchang hi kan soi le anga hemi social impact assessment hi siam turani a siam lo theidan exemption awmboka section 40 a han urgency provision awmani chuta chuan kang emaw thil emergency chi frang le national security atang te khan ani chuan urgency a pomani section 9 a hian chumia wanga exempt theina dan chu a inziak le a section thumna hian chu ram lak tura chu district chunga mi ani chuan kha mi district a district collector kha appropriate government na puan thei ani anga inti thlapani Central Sarkar anilo Parliament anilo eleng puiram si phiram te aizol district amian ni chu wangin dan ina soyang thlapin aizol DC kha appropriate government ani thei ti hi dan kha entlang la in hial na tur awm lovin karing ti chuan sarkar masa ina sarkar masa khan alo peto a voi somni pasari mun somni pasaria keinin an machop lo thei lo na wangin ram ruwa kan ye thale ram ani ten ti te chiam wang khan lo thei lo in kan han pe ve voi khat min be ta chiam maya BSF 10 border outpost an siam nan mun som thum pakhata an lo pe to boka home ministry a IAF tan po hian puyan lo pe to boka tin chu baka chuan southern campus tan te tuizem hun na mai tan te po POL di po tan te pon lo pe awa in ka bel khoma za som ni ani inoi lo chuan hei hi a document ani chu bangin henga te hianin kan in le pu chiam mai zel hi chu a fu lo manga o ka ti ti chuan in pu speaker kainina kan hanti ve khachu outright purchase tur nilovin aram chopa lovin aram neitu chu kan nireng turani a hoin horo se kan tia kan siam rem saka ti chuan preliminary notification chu ma hawa arer le area zong boundary pillar ne na lo ti fel vekha ti lo turania
มาเส้นเราติลักเราต่อเสียดานโจมากันลั่นเทนตุริน preliminary notification เด็กกันชัวจบเวทไม่อันนี้ข้าขจุแต่ชวน public notice เตปชัวชาวอันนี้ขัดยังคานจินเฟลง่ายเปียงค่ะกันจินเฟลสักตาอันนี้เบอร์ไม่ไล่เฮียนอินเดมนาตูร์เอามินกับเฟลวะแต่ชวน CBI อันช่วยดอนาขามีอันนักข่าวเนี่ยปล่อยสลุดเขากันเทศว่าขามีแต่ขันตูเต้นเฮนังเฮนเป็กชัวตีข้าฟินฟิอันนี้จุดชวนอดงตูกันนี่สิงเองกันโลอมันนี่ชวนกันบางงั้นมันตีนมันเนี่ยกันอิน challenge ตัวงั้นมันกันที่เท่าขันกันเสียกันนี่สิงมีอินกันหน่อยกันโลอมชวนชุดกันจันตูอันนี้ไหมเฮลายะเอกมาเชียงเราว่ารินทัวอินปูต้นวักที่อัฐโลกันนี่เป็นกันป้องปูเราจูชุดอย่างชวนนี่ตุกินสิงคอลลาบอรีจงจังกับสวยตัวข้าพวกขันเราที่เฟลเวกตัวข้าขันนี่แกนินที่ไทยกันในตัวเราดานังอินกันอันกัลปุยชาวเลอ่างไงโดนะกันอันกัลปุยชาวเลอ่ะผู้สปีกเกอร์มีรันปูเร่งต่อสู้เสกันที่ตัวดานังอินกันกัลปุยโดนะนี่ไม่ตินคอลบารีเพจวันที่เฟลเราตักพอลอมเราอะไรที่พอนั่นที่เชียงเราวะเต็นขัดยัง outright purchase ที่พอเขาเราไอ้จูเฟลตักกัลปุยไทยไม่ตัวนี้นั่นแหละอามาเราจูอันโลกัลปุยดานเราจูไอ้อังต่างครบไหมที่เฟลง่ายส่งค่ะ no objection ที่ส่งเนี่ยอันรอนตีอันนี้จูบางส่วนนี้ข้าอันนี้ไม่อามาเราจูตอบเบรกันสอยดูจูเหตุที่จักตะกะบอสุน CBI เช่นที่เราสติข้า resolution ถัวเฮียนิดลัดไม่การเช่นต่อเมียวเสียเช่นต่อนัวเช่นเราสติข้าจูกงกัลเลมโลมังโอเองที่จูหัน modify เดี๋ยวเล็กอันสุรการินะที่ยังเราเช่นนี้เราหม่อมกันตีหันตีแต่ขันดีเส้นส่วนนี้อาชานี่ไม่ตัวเนี่ยเช่นนั่นเลยเราสมินตีแต่นี่ชวนตัวดังนั้นกันเช่นตัวเสียเช่นเราสติข้าจูเริ่มเราเอลเข้าเป็นกันเสียอะไรกันเราไหม